Sikanman intuning aking eka manabuking bahin manaragul maning alun eka lumug malumog ako'y lakwanda kamaning sabla eka lungkot akong bara ako'y kinumo at yung siping mo eka tatakot eka kakarog at yung siping mo signan eka tatakot eka kakarog at yung siping mo signanan mo eka tatakot eka kakarog. Tatakot eka kakarog at yung siping mo signan mo
Ikatatagod, ikakakarong at tiyukong sipimul mo, signan mo. Tiyukong sipimul mo, signan mo. Yarap tagamating ko, asmo emiti ko, unsera magpatibong, ekanumanot masiro, ako'y kinumo, at tiyukong sipin mo. Ikatatagod, ikakakarong at tiyukong sipimul mo, signan mo. Pangadyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalamning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pema ko ng sa Kristong ginuta mo, yanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, yanasa.
Ligaya king igpa at king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman kinalanangga, yanasa. Kilagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Yanasa. Maya pagat panapan po kaya kayungan, may tipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapuring greeters and collectors, para king pami parangalda kang Santa Marta. Para king Aldo anibersaryo ning kayang kebaitan, Art Matthew Postrado. Ganakantala naman din kalaguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na ri Emerenciana G. Manalili, Alfonso Yulenco. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalolo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez at Reverendo Padre Mark Christopher M. De Leon. Kilagyo ni igpam, poning anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo mantabi kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pakamalang kong kapatid, ngining aldo iti pagmasusyan tamo po yung kapiesta ng ding atlong may kakapatid, Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro, dening kakaluguran na ning kakatamong Ginoo. Antimorin po, may indak kayo ngeni, makomisyon kayo, ipangadita mo king lalo tapang maging tapat king obrang admisyon na pagkatiwala na ng Diyos kay kayo king kakatamo pong parokya. Dening at lungareni ring may kakapatad, balo tamo po sino yung laking Ginoo.
Makanyan mo na naman ang katanakataning Ginoo, sumuyo tamong mo na naman karing kakatamong kapatad, at lalong-lalo na king kakatamong Diyos, ang malugod kakatamong. Sisyanta pa mo po yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginoo, ikay mitubod king bukto mong anak, ban mi kabiya kami king kapamilatana. Ginoo, pakalulo. Ginoo, pakalolo. Kristo, ikay mituro ing eke sukat maliligalig at mababalisa karing dakal abage. Ing tune kailangan yang makirandam at tupad king kekang amano. Kristo, pakalulo. Kristo, pakalolo. Ginoo, ikay pamanyubling miye ating biye. Ginoo, pakalulo. Ginoo, pakalolo. Ing Diyos sa mayupayng totoo pakaluluwa na katamu, at king patawad daring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O ikpaming mayupaya, inganak mo peparangalane Santa Marta, kapamilataning pamandalo na kingkayang pibale-bale, anting meto nga bisita, kapamilatan din kayang panalangin, apagsilbian miya sana, Kristo karing kaya kaming kapatad, at matulam mo keng tanggapan lungog banwa, anting tuneming pibale-bale. Itiyadwan mi, king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibi at mag-ari kambemo, at ning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Pakamalan kong kakaluguran, mikakalugod tamo, uling ing lugod, manibatan king Diyos. Ing balang lulugod, anak nening Diyos, at kikilala ya king Diyos. Ing elulugod, eya kikilala king Diyos, uling ing Diyos, lugod ya. Pepakit ning Diyos ing lugod na kay katamu, inyang tinubod ne ing buktong ng anak, ban mi kabieta mo king kapamilatana. Itiya ing lugod, uling kaluguran taya ing Diyos, nune ita mo ring ligurana, at tinubod ne ing kayang anak, ban manatbos king kasalanan tamo. Pakamalan kong kakaluguran, antining maragul ing lugod ning Diyos kaya katamo, sukat tamong mikakalugod. Kapilan man, alapang mihanakit king Diyos. Dapot, nung mikakalugod tamo, at kaya katamo ing Diyos, at maging ganap kaya katamo ing kayang lugod. Balu tamo king manatili tamo king Diyos, at ya manatili ya kaya katamo. Uling pigkaluban na nakatamo, king kayang Espiritu. Ikit mi at patutuanan king tinubod ne ingip pa, ing kayang anak, bilang talapagligtas ning yato. Ing nino mang lipapasya king Jesus, siya ing anak ning Diyos, manatili ya king Diyos. At ing Diyos naman, manatili ya kaya. Balu tamo at paniwalan, ing lugod ning Diyos kay katamo, ing Diyos lugod ya. Ing manatili king lugod,
manatili aking Diyos. Ating Diyos, manatili neman keya. Kaniti migaganap ing lugod kaya katamo, ban malyari tamong marap, alang takot. Kingaldoning pamanukom, uling keti pakingyato, ing tamo, kalupanananing kang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alang-alang king lagyo mong marangal o Ginoo, sagipan mo kami. Alang-alang king lagyo mong marangal o Ginoo, sagipan mo kami. Emuke paparusan uliring kasalanan din kekempi pumpunan. Lunos mo kaya kami, kaya kang ipagkalam, nyening alana keng kapanayan. Alang-alang king lagyo mong marangal o Ginoo, sagipan mo kami. Saupan mo kami, O Diyos, sa kaya kaming talapagligtas. Datang ka, alang-alang king ligaya ning kaya kang lagyo. Sagipan mo kami at patawaran pami kasalami. Alang-alang king lagyo mong marangal. Alang-alang king lagyo mong marangal o Ginoo, sagipan mo kami. Bustan mong ing sainsing ding bihag, miras king arapan mo at kapamilataning maragul mong kayupayan. Iligtas mula retang miyatulan kamatayan. Kanita, ikami naman akekang balayan at tupang kekang papastulan, pasalamatan da ka king kapilan paman at puryan alang kapupusan. Alang-alang king lagyo mong marangal o Ginoo, sagipan mo kami. Dingamano mo, Ginoo, espiritula at biye, at iluke ka dingamano ning biye alanganga. Inginuman tabeya kaya kayo, At keka antimoren, pamamasa kimayap a balita agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Dakalang Hudyo, rindinalo, kari Marta at Maria, baralang damayan o dining pangamatening kapatadda. Panamdam ng Marta king daratang ya Jesus, tinipaya at saganane. Melakwan ni Maria king bale. Nga ng Marta kang Jesus, ginunong at sukaketi, esa na meteng kapatad ko. Agyang ngeni balo ko, king inanumang aduan mo king Diyos, ibiyanake ka. Mayang pasibayo ing kapatad mo, nga ng Jesus kaya. Mekibat i Marta, balo ko, king mayang pasibayo, king taulingal do. Sinabi ng Jesus kaya, ako ing pamanyubling miye at ing biye. Ing maniwala ka na ako agyang mateya, miyeyang pasibayo. At ing ninumang mabibiye at maniwala ka na ako, mate kapilanman. Paniwalan mo ite, wagino nga na mekibat, paniwalan ko king ika ing Kristo, ing anak na ning Diyos sa datang ketiking yato. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Sa ating minamahal na kura paroko, magandang hapon po. At sa inyo pong mga naririto,
ating mga CGC ng Pisamban Maragul. Magandang gabi po sa inyo lahat. Isa po sa mga turo sa mga magkakapatid, lalo na kapag sila'y tumatanda, agad na pinapaalala ng kanilang mga magulang, you must have each other's back. Lagi kayong magtulungan, lagi kayong magmahalan, lagi niyong tinitignan ang kapakanan at kabubuti ng bawat isa. Yan ang paalala sa mga magkakapatid. Yan ang laging paulit-ulit na sinasabi bilang paalala ng mga magulang. Marahil kayong naririto, naging paalala at paalala nyo rin yan sa inyong mga anak. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, sa araw na ito, narinig natin ang ebanghelyo na madalas naririnig natin sa tuwing tayo nagmimisa sa patay. Narinig natin ang kwento kung saan ang magkapatid ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang uniko iho. At sa ngayon, sa pagdiriwang ng kapistahan ng banal na magkakapatid, si Marta, Maria at Lazaro, paalala sa ating lahat, tularan kanilang halimbawa. Bilang magkakapatid, dapat ang goal natin magmahal, laging tignan ikabubuti ng bawat isa, or we look at each other's welfare and listen to the needs and demands of your brothers and sisters. Una nating tignan, ugali ni Maria. Si Maria sa magkakapatid, siya yung nakilala bilang marunong makinig. Remember, as Jesus visits them, it was Mary who stood beside Jesus. It was Mary who listened wholeheartedly to the Lord. Kaya bilang paalala, unang tatandaan, let us listen to the needs of each other. Kapag ka umaga po, after ng misa, madalas naririnig ko kayo nagkikwentuhan doon sa may likod. Ang saya-saya kapag ka nagtatawanan kayo at medyo nakakatakot ng konti kapag ka seryoso ang usapin. Sa inyo pong grupo, ipagpatuloy niyo yon. Laging nakikinig, nakikipag-usap sa bawat isa. Ikalawa, tingnan natin si Lazarus. Si Lazarus na mapagmahal, minahal, at walang sawang nagmamahal. Kaya ganyan na lang ang pagkalungkot sa pagkamatay ni Lazarus ng kanyang mga kapatid. Pwede nating sabihin, sa buhay natin bilang bayan ng Diyos, pwede nating tanungin ang ating sarili, how much do we love each other? Tandaan, bilang bayan ng Diyos, tinatawag tayong children of God. Tayo man din, magkakapatid, at sa magkakapatid, laging nagmamahalan. Nagmamahal kahit na may mga bagay na di naintindihan. Nagmamahal kahit na may mga misunderstandings. Nagmamahal kahit may nasaktan. Nagmamahal at willing magpatawad. Iyan ang ikalawa sa magkakapatid, nagmamahalan. At bilang panghuli, total ngayon ay natatanging kapistahan ni Santa Marta, si Santa Maria at si San Lazaro ay nasama sa kanyang kapistahan. Pinapakita sa buhay ni Santa Marta, after listening, after loving, dapat you have a very good eyesight.
in looking and dealing with things. Tignan, pagmasdan, pangangailangan ng bawat isa. Kaya sabi natin sa Kapampangan kapag kaganyan, kapag ka may mga pagdiriwang, alam na alam mo yung punong abala. Aligagayo, enabalo na nung gawa na. Bakit? He or she makes it a point that everything will go well. Kapag maayos at magandang kinalabasan, sulit ang pagod. Sulit ang pagod dahil ang kanyang tinitignan hindi naman kanyang sarili. Sulit ang pagod kasi lagi siya nakatingin sa mga taong pinag-aalayan niya ng kanyang oras at panahon. Tawag natin din doon para sa mga kapatid. Kaya bilang challenge sa ating lahat, sana tanungin din ng ating sarili, ikaw ba bilang kapatid, bilang may kapatid, bilang may maraming kapatid sa grupo ninyo ngayon, what is your siblings' goal? Kapag kasi sinabing siblings' goal, iyon ang inyong magiging lakas at sandigan para magpatuloy. At ano yun? To love, to look at each other's needs or concerns, and to listen to whatever each and everyone has to say. Remember, yung tatlong katangian na yan, nakita sa magkakapatid. At higit sa lahat, ang tatlong katangian na yan, kitang-kita sa Diyos. At yun ang sinulat sa ating first reading para sa hapong ito. Pinapaalala ni San Juan sa ating lahat, pakamalan kong kakaluguran, mikakalugod tamo, uling inglugod, manibatan king Diyos. Ing taong malugod, susuyuyang etalakasawa. Ing taong malugod, biyasa't bisayang makiramdam. Ing taong tune, lulugod, yaking sarili na makalawe, nune karing kapara ng tao, karing kayang kapatad. At magbalik po tayo dun sa kinukwento ko kanina. Paalala ni nanay, paalala nyo din bilang mga nanay sa mga magkakapatid. You need to be there for each other no matter what happens. Yan din po ang paalala sa ating lahat. Lalo na bilang mananampalataya, bilang magkakapatid kay Kristo. Amen. Luklok ko po sa kuli. Bisano ko at ang muli. Nandin po ang bagong pisata mo. Ako ka nga pong boyet. Ikang manaral na nga po. Purmerti ng uya. Mo nga na mas masantingi ka nga na. Sabi ko kaya, sige, magbisay kasi na dinabak at yun yung homily eh. Ako wala pa. Yapin, mipit na kaya po ngayon. Kanyang gospel, ako para kaya kayo naman. Bista man dinake na nene, itang kaya, ngayon bayo ko po maintak,
at makomisyon ditak ayamano ay biya ko kaya kayo. Lawen yu itang sinabi na nga mong boyet, milyari inyang Jesus migbisita ya karela. Migbisita ya family friend, kareni nga lumika kapatid. At kasanting na nung nano ing kagawan keng bali, makanyansan ing gawan tamo keng pisamban. Karing pibale-baleyo, watang tanggap kayong bisita at nako po kasaya. Masaya kayo, eyo buring mabigu, din kaya kayong bisita. Buriyo masayala, inyapin ng misan maglinis kayo, ng misan magsadya kayong pamangan, snacks, itasanang potang makoying kaya kayong bisita, na kayo kalingwan, at na kalingwan ing depatan nyo, para kaya kitang bisita. Kaibat itang meka experience king kaya kayong lugod, mekad itang bisito nga ita inyang akit na itang kaya kayong pamananggap ang masanting at masaya, makanyan muna naman inggawana. Nyapin po, gatapot ang alas 12 ganyan na yan. Bisa kayo, malagad tamo mong mipapagsalita eh. Malagad tamo mong mikikit, kompleto po. Yang gatapot o ini po yung buri kong dake kaya kayo mag-reflect karing pibale-baleyo nung nanong gagawan tamo keti. Mag-reflect kaya kayo. Nyapin, mumunang dili burid ako pong pasalamatan. May ginake pong adwang banwa keti, ikayo pong susuyo, ikayong nagmisan sa biyantamo mapupuyat bayong pandemic, apuloing misaketi, mapagal kayo. Frontliner kayo po eh. Ngayon pandemic, bayo lamiras kaya kami, ikayo pa mo'y makirap. Nya, ingisipan ko po nung nanong kabang babya ko yung pointers, kaya kalingwan Marta, Santa Marta, ang Papa Santa Maria. Mumuna pong dili, aluwang nganing panahon na yung pandemya, kanitang alang pandemya, at yuko po kingarap, paninay nyo ring tao, kayo maka-face mask, kayo maka-face shield, kung magdalang alkohol, pero ngayon aluwang sitwasyon. Makatakap kayo, makatakap ko asbuk, lupa, niya pineta ko akakit, lagu. Amen. Makatakap ko, lupa, eda ko akakit, eda akakit, ing lekwan yu, pero akakit de, ing apong Ginoo. Akit de sana ing apong Ginoo. Nya siguro ing pandemya ngayon, tirwana nakatamo, eta magsalita, kalupa ng Maria, king Ebanghelyo, may kirandam ya kang Jesus. Iya po migsalita. Marta, migsalita ya. Migsalita ya. Pia bentala rito. Bayo kayo mekad ini pong dito kong sinulat kini nga na the night before, halimbawa Domingo, itang Sabadong bengi magsadya na kayo. Kalupamikeng pari, baloy po, mag-prepare keng homily, Lunes pa mo babasan mining gospel.
Ang po parengalwang readings, patang kay Merkulis mag-bifast kami pisabyan miya. Halos paraminggo, pigo naman may ebanghelyo. Ikayo makanyan muna naman. Bayo po itang Domingo, itang Sabado, mag-prepare na kayo. Kayo magpuyat. Kasistong puyat ka, neng misa na lang kaking sarili mo. Sadyayin kaya kayong sulod. Sadyayin kaya kayong sarili. O itang peka-importanting diling kaya kang sarili. Kay ba't nanita po at ang datang na po yung aldo mag-serve kayo Domingo or ordinary days, kailangan 20 minutes o kaya hanggang 30 minutes at yun ako keti nung malyari. Eko pa itawli. Neng misan po, den tao no karanon, maninay laketa, para kuha na lang body temperature. O ini po yung masakit, mas mapagal ko rugo mas mapagal kayo pa kesa kaya kami. Mas maranong ko pang migigising kaya kami. Pero ini po, kaya kayong binyan ng misyon ni nga pong Ginoo. At yung tamong kanya-kanyang misyon, obra. Yan nung malyari, o ito 20 to 30 minutes at yun na kayo, Kenny, nanapinggawan nyo, advan ko kaya kayo, mga di. You pray as individuals and or as collectively, abi-abi. Nang kay kayo agnanagdandarat ang o kaya nung at ko po ka rin manahimik ko sa guli. Imbes na may papagkwento, masanting po ita sinabi ng among Topin, apong Mark, may papagkwento, masaya kayo, pero kailangan kalupa ng Santa Maria, manahimik, makirandam, mga di, bayo kayo, muntakeng pisamban, at sa ganan laring tao. Kailangan nating katahimikan. Mga di, pasaw, pray for guidance, pray for patience and perseverance. Masakit po yung obrayo. Nga pangadiyo, itasanang di na kayong pasensya, ni nga pong Ginoo, kapibabatan, uling masakit. Masakit. So ito po yung mumunang diling, mga di, individually or collectively, nung malyari. Pero kailangan gawan. Kasi po itong i-disposing kaya kayong sarili nung makanano kayong sumuyo, ginoso pa nyo kami, kaya sana magbuisit, kaya sana mimimuha. Po, kay ba nanita munta ko ka rin, kaya ning harap, nganing pisamban, ing sinulat ko po, meet the churchgoers, greet, greet with a smile and sometimes with a bow. Little magbow kayo. Gagawan nyo na po ini. Dengalwa kaya kayo ni. So meet them. Greet them with a smile. Eko makabusangot. Amen. Lawenye niya sinabi kong mga de. Lawenye Marta. Dinatangya Jesus. Anyang dinatangya, ing dinina ng importansya itang pamangan. Aliway Jesus. Kailangan makirandam ka pa kang Jesus. Kay ba't nanita, sumuyo na ka. Kung susuyo ka, kami nga di. Tandaan niyo po ini, sumuyo kang mga de, kalupan ng Marta, o ita nasa leseng obrana. Inyapin, may complain niya. Tapat siya, sincere king kaya, siguro naging obra. Buri na masanting, ing biyan na kang Jesus.
O nang paman may kirandam paman may kiramdam kang Jesus, paman may kipagsalita kang Jesus, Jesus, ing mani muna ng adwan makirandam ka kaya, alway tang pamangan. O nang Marta, ing minuna ng depatan, miksadyayang pamangan. Alwa naman ito yung kailangan ng Jesus. Ing kailangan na makirandam ka kaya, nyapin po mumunay ang diling panalangin. Sana akit na kayo, Kenny, bayo ko munta ka rin mga di ko pa mo, siklawod ko pa mo, Kenny. Po? Potanging tao, susuyo ya, mga de, pumisadsad. Potanging tao, susuyo ya, pero mga di, magbuisit siya. Potanging tao, susuyo ya, mga di, magreklamo yang magreklamo. Balo may balo in kulang nga pangadi, magreklamo yang magreklamo. Pero isumya gumpisa ka keng pangadi, at one wings ing south na ni nga pong Ginoo. Kaibat na nita, masaya kang sumuyo. So meet them, then greet them. Good morning po. Good afternoon po. Good evening po. Malawos tamo po with a smile. Amen. Deng sisimba po Kenny etala bisita. Bisita ng Jesus. Amen. Etala po bisita din. Pupunta la keti bang kanita pakikitan day Jesus. Alway taming pakikitan da. Etala bisita rin. Deng makibisita ka rin daratang bisita ng Jesus. And treat them as God's visitors, not our visitors. Nya daratang niya pakita. Waita, i-greet mo ne with a smile. Bakit po with a smile? Lawen nyo ing smile. Eta ko akakit mag-smile. Lawen nyo ing smile. A smile will improve your health. Amen. A smile will improve your health by reducing stress. Potang titiman ka, maili kanyapin, laughter is the best medicine. When you smile, you improve your health by reducing stress, boosting your immune system, sisikang ka resistensya, and making you look younger. May yan ako itsura o meto ako itsura? May anak ko itsura, buri sabihan, masaya kayo. Amen. Wala nyo rin siping yun nung may atwala itsura. Sister, may atwa ka itsura, buisit ka kasi buisitin ka mo. Am I my brother's keeper, sister's keeper? Kailangan lalawin nyo rin kaya beyo. Sister, o ba't makabusangot kang makabusakot? Lawin niyo po, deng alawang daratang keti sisimbang, deng misan magdalala naman problema. Ing problema manibat king balet daladak kang Jesus. Ngayon, nung problema ka na naman, umikit kayo pareho kong ating problema. Kailangan bayo ka muntakar, mga di. Potang kain makatima na ka. Maging mayaning problema po at ang balo mo, Jesus kaya beme, susopa na ka. Ipo? So harapan may ka rin, makatiman ka, kasdan mo istungikid na ka, makatiman ka, milalakon problema. Maging masaya yan Pero nung mikit kayo, pareho kayong maproblema, pareho kayong makabusangot, o ginuko, o pareho ko tumwa. Ako masaya kini. Nya,
O hindi po, si-share ko mo rin mapilan deti kaya kayo. A smile indicates warmth of friendliness and can make people feel more comfortable and happy. So ngigid na kang makay-smile. Yeah? Naritang sinabi ng Mother Teresa tungkol kang smile. Na isang mag-smile ka, ating peace. And peace begins with a smile. Pero nung dililumyakini, akakina ka pa mo, nakakabangis. Nyaya pong Belinda, buri ko may habiyagan eh. Ikayo, limbawa, segananda kayo. Ating ko ang problema, kay Nanita, segananda ko ang masaya, maging masaya kayo po. Nya kailangan baluta mo kailangan itamo, receptionist ng receptionist. Kalupad ka rin, lawen nyo rin ka rin restaurant. Good morning. Balo itang Koreanong makananuya. Nung nagagawa dito ka rin restaurant, o tetamo mo gawan keti. O hindi po mission yan, mission. Mission. Remember, churchgoers bring their problems with them. So greet them. So meet them, greet them with a smile, o kaya magbow kayo. Magbow. Patang magbow kayo, look at them. Look at their eyes. Eye-to-eye contact. Itang migbaw ka, makalawi ka babo. Migbaw ka kaya harapan, makalawi ka kaya bandang wanan. Alipo, lawan me. Lawan me, marat na. Kalupan ng Jesus, inyang linawin ng marat na, itang lalaking mamandi. Ebisang tuki kaya, linawin ng marat na. It is a sign of love. Watang lawan me, marat na. Ikayong pengari, watang mimwa ko king anak yu, lalawan niyang marat na, uling kaluguran niya. Amen. Then, i-escort me if necessary. Inyapin po, tutukyan nyo lay, escort nyo lay. Kung makipagkwentuhan, istong kakilala just few words. Puwata, sister, no karing kabat? No karakal, en ako man minta kete para may interview lan, basta tigay nyo lang, maging friendly kayo. At puwatang i-escort nyo lang, see to it that dening disnan tamo kay ngarap, ela ma-distract king karelang mamangadi. Ela sana madidistract dening disnanda kenin. So rin po mapilala mo dening burikong dake kaya kayo. So be patient, mangadi, magsadya, mga di ko pa mo kini bayo kayo makirap ka rin tao, greet them, meet them, greet them with a smile. Ban kanita, masaya lang simba, masaya lang makirap king kakatamo Ginoo. Amen. Sa inyo mo po in burikong dake kaya kayo at ngayon mo tatamon keng induction proper. We shall now witness
the right of commissioning of the new members of our church, greeters, and collectors. I now invite those who have been chosen to serve our community as new members of the church, greeters and collectors, to come forward. Sister Andre Escoto. Alayo po yun. Asel Nucom. Nida Santos. Annette Mande. Mercy Postrado. Mel Lumba. Kim Ponsalan. Sheena Reyes. Angelica Pineda. Jocelyn Amurao. Josie Alvarez. Mylene Diao. Each of you has been called from this community to serve as officers and members of our church, greeters and collectors ministry. Therefore, do you accept the responsibilities of an officer and member that we place on you? We do. Will you strive to be more like Christ so that you will be better able to serve His people? We will. May God bless and sustain you in the work you have taken on for this community. Be a beacon of light in the life of the church. Christ is the light of the world. Your task is to walk in the light of Christ and to share it with others. May this candle remind you of your mission to let the light of Christ shine out for all to see. And accept this ministry within our community. We pledge ourselves to serve God with joy, love, and enthusiasm. We will work to help to build the life of the Christian community at the parish. We will try to be conscious of the needs of our congregation and to make Christ present for everyone, following example as one who serves. Encouragement and insight as we commit ourselves to serve this community. Palakpakan tala po rin kakatamong officers and members. Talakad tamo po. Pakamalan kong kapatid, ing Diyos, pagnasanang magobraya ing tao, kambena anting kayang katambayan, king pamitatag king bayong lelangan.
Adwanta kaya ing ipagkalub na kaya katamo ing tetagan makaganap king obrang binyena nga tamong manalangin Ginoo panwanan mo at pabanalan ing kaya kaming obra. Ginoo, panwanan mo at pabanalan ing kaya kaming obra. Para king banal a iglesia ng Diyos, ban kapilan man, etok nang king pamanaral na, king maya pabalita, ning kaligtasan, king yato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo at pabanalan ing kaya kaming obra. Para ka ring sablang talapagobrang Kristiyano, bandalan da king karelang obra, ing pamipatutura king metong umabye, kasal pantayanan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo at pabanalan ing kaya kaming obra. Para ka ring sayantipiko, inenhiyero, at talapagobra numan ka rin. Ban mi kamalino lang panlalawe, king karelang responsibilidad magobra, papunta king bayong pamaglalang, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo at pabanalan ing kaya kaming obra. Para ka ring sablang alang obra, agad lasanang manakit ka panintunan, amunye karelang pasibayo, king makatawrang digdidad, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo at pabanalan ing kaya kaming obra. Para kaya katangang makatipon niya ni Ketty, bata nga talastas, king kailangan tangi dawon, ing kasakitan, ning obra, ring kaya katanggamat. Kagom ning sakripisyo ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo at pabanalan ing kaya kaming obra. Nyeni, adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ginumi, ing obrang ring kekeng gamat maging kapamilatan ding panalangin ng Santa Marta, pangakula, king pamisan metum, makataong dignidad at kapayapan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin tamu kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo,
king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilag ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, pupurian da ka paulining kekang ligaya kaniting piestaran Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Tanggapan mo iting kasuiwan ning kakaming pamanyamba, antimonong makanano mong tinggap ing kayang lugod. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing gino mantabe kaya kayo. At kaya ka, antimoren, Iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. Oy pang Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Dinatanging anak ning metong inganak ning meto ngayon dong birhen, tilduanala ring mapalad at dalisya puso, at tiro na kapamilatan ning kabilugan ning biye, ing kaganapan ning kalinisan. Paulinang ning parating tutupad king banal mong kaburian, at mamintu anggaman king kamatayan para kaya kami. Midadaon king kayang sarili keka anting ganap aayin. Tegulaling nong masipit king kekang kasiwan. Detang milakwan king sablang bage alang-alang keka. At pengakunang makatuglas lang masolong pibandyan karimbanwa. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karimbanwa. Daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal oig pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan,
Amibubu para kaya kayong at para karing sablang tao, bangketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamayabli ng mebya ning anak mo, daraon miya kaya kaiting kinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming hansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me, oy pa, isang ta iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban may ganap yung lugod kambe ng Francisco kaya kaming Papa, yung Florentino kaya kaming Obispo, Ipasiano kaya kaming Obispo Emerito, iyamong Nolia kaya kaming Kura Paroko, kambe na iyamong Elmer at Amo Marvin, ading sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninay sabling miye, ading sablang mayang unabiye, tanggapan mo sana kimaligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karabat dapat magkamit kimbiye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen indo ng Diyos, kayabe na San Jose kaya ang esposo, kayabe ng apostol at ni sablang santo, in Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro, San Pio V, at in kaya kaming ipay, Santo Domingo. At tinupad kimal mong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, igpang mayupaying tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin kamang mipnom kapanaligan at lugod kingit pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik na din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yan pong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Ipakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan, kapayapan kaya kaingan, peace be with you. Niyo ing kordero ning Diyos, niyo ing milalakoking kasalanan ning yatu, mapalad laring mayawis king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pigkalubme kaya kami ing katawan at daya ning kakanganak. Banikabos mo kami king karampatan, akaugnayan kaniting lilipas sa biye. Kapamilataning alimbawa ng Santa Marta, susulunging lugod mi keka ketiking yato, at magdamasa kami kapilanman king pamanangalmi king ligaya mo karin banwa. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Bayong Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay kami, lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatian na karing dakal at tao. Adon mingeni ke kaing balikdan mo kaming mipnong lugod, at iyatsyat mi ke kami ing makawulong mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, palilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalbantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi antabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mula ring pekapon ming bansa at lokal, ban mamili at salilamu karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalaan mo ring doktor, nurses, ading sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyo la ka ring masakit kambening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabusalan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalan milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mularetang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang miyang unabiye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasaob kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alang kasasagulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsabdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nonebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Pasibayo po, dakala-dakala salamat ka nga pong topi, den Knights, den Choir, den Comlec, den PMG, kaya kayungan po dakala-dakala salamat, isunduyo saning kaya kayong pamanyuyo, bilang tanda ng lugod tamo kaya nga pong Ginoo. Parantimurin po, kalupadari Marta, Maria at Lazaro, meging kakaluguran din kaya katamong Ginoo. So pong meging kakaluguran tayong Ginoo, eta mo exempted keng kasakitan.
Neng misa natin kung darandaman kapilang kusinuyo o ba't ka rin kaya kala problema, kasakitan. Tandaan tamo po ang yang kakaluguran tayong Ginoo. Tamo exempted. Keng sakit, keng kasakitan, keng kapagsubukan. Lawenye, agyang pangkaluguran di Jesus, meteya pamurin, ing kapatadda. Meteya pamurin. Nya po ta, dumalantang kasakitan, problema kapag subukan, sabihan tamo, susuyo na ako mano, ba't makanyan, alipo. Atin pamuring kasakitan. O neng ing pamyaliwana, iyapin, balo mo kaya beming Ginoo. Balo mo kaya beming Ginoo. Nya makanyan pingisipan tam, neng misa ning Ginoo, darakin ing kasakitan na kaya katamo. Darakin na kaya katamo. At ita po, so pasibayo, dakala-dakala salamat kaya kaingan. Ing Ginoo manatili at kaya kayo. At kaya ka antimorin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos, at din kaya kayong pamilya, at kaluguran nyo king biye. Ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ni, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.